Munyemerere mbagezeho amakuru adasanzwe aya ni amakuru guturuka muri ekipe ya Rayon Sport nyuma yuko iyi kipe ya Rayon Sport ibuze ibikombe byose bikirirwa ku butaka bw'u Rwanda yatangiye urugendo rwo kwiyubaka n'urugendo ekipe ya Rayon Sport itangiye nyuma yuko president wayo yitwa Murenzi Abudara yari yatangaje ko bagiye gukora impinduka zidasanzwe ndetse ko bagiye kujya bagura abakinyi ibazwi bafite ibyo bakoze bafite amazina asanzwe amenyerewe mu mupira w'u Rwanda. Aya ni amagambo akomeye cyane Murenzi Abudara yatangaje nyuma yuko bari bamaze gutsindwa na ekipe ya APR Football Club kuri finale y'igikombe cy'amahoro 2026. Munyemerere mbagezeho inkuru idasanzwe, munyemerere mbagezeho rutayizamu. Uyu ni umwataka ukomeye cyane yaciye mu makipe atandukanye, haba amakipe nka Simba yo muri Tanzania, haba amakipe nka Namungu yo muri Tanzania. Yanditse izina ridasanzwe, iyo uvuze izina rye Tanzania yose irubarara, iyo uvuze izina rye Dar es Salaam bose bamufata nk'umwami, muri Simba Sport Club ho bakamufata nk'umuntu w'ibihe byose. Numwataka karahabutaka, numwataka ukomeye, numwataka udasanzwe. Munyemerere rero mbagezeho umwataka wa mbere ugeze muri ekipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Iyi breaking news, uyu mukinyi yamaze kumvikana na ekipe ya Rayon Sport. Ese ninde byifashe bite? Ndaje mbive imuzi nimuzingo. Reka nkubwira ngo niba utarakora subscribe hangaha waba uri muracikanwa n'ibyiza bibera hangaha, dore ko aha ni isoko y'amakuru ya sport. Kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo ujye kugenda ubona amakuru yize kandi uyabonere ku gihe. Amazina yo yose yitwa MK14 cyangwa se umwite Medi Kagere cyangwa se umwite Kagere Medi. Uyu ni umukinyi udasanzwe, ni rutayizamu ekipe y'Amavubi, dore ko uyu Medi Kagere yaciye mu makipe agiye atandukanye. Twavuga Simba Sport Club yahangaha muri Tanzania, navuga ko yubatsemo izina ridasanzwe. Uyu Medi Kagere afite ubwene gihugu bubiri, afite ubwene gihugu bw'u Rwanda ndetse akajya n'ubwene gihugu bwa Uganda, dore ko n'umukinyi udasanzwe, ni rutayizamu wahetse amakipe yo muri Tanzania haba muri CAF Champions League. Uyu Medi Kagere kugeza kuri ubu ngubu uri ku butaka bw'u Rwanda ndetse wakurikiye finale y'igikombe cy'amahoro. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, ni ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Karikeza, yamubaje niba ashobora kuba yasinyira ikipe iyo ari yo yose ku butaka bw'u Rwanda. Uyu Medi Kagere yaravuze ati mu Rwanda nta kipe nimwe ngira icyo mpfa nayo, rero iyo ari yo yose nayisinyira, cyane ko ntigeze nsezera ku mupira w'amaguru. Ayo ni amagambo Medi Kagere yatangaje. Ibyo ngibyo rero ni nabyo nshaka guhita nuririraho. It's breaking news. Impamvu Medi Kagere yaje gukurikira umukino wa finali wa ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR nuko uyu Medi Kagere ari mu biganiro ndetse bigeze ku munota wa nyuma na ekipe ya Rayon Sport. Amakuru ahari rero